नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक गोटे दमदार भिडियो आपको स्वागत करुँच मु सुशील आउ मो मिसेस आज आम पूरी अभिमुखे बाहरलु जाऊँ टे जगन को दर्शन करूँ बहुत दिन टे अपेक्षा थिला पाखापाखि 2 वर्ष हो गलानी आम पूरी जाइनु तो प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करूँ जा सी बीच टे बुलू आमती टे बुलाबुली करके आसबू तो बर्तमान आम बाहरलु पूरी अभिमुखे जगह को दर्शन करने आम बाहरलु तो फ्रेंड्स आप लाइक कमेंट और शेयर अपेक्षा रहिलु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बर्तमान आम श्री चैतन्य स्टाच्यू जो अच्छी पाख सी बीच से सी बीच रे बर्तमान आम टे समुद्र कूलर तार वातावरण को अनुभव करूँ बर्तमान आम एठी बुलाबुली करी आम श्रीमंदिर जीवु 5टा बेलू ठाकुर जो पताका ये हूँ बदला जाऊँगी ताकू जाकि आम टे देखू तो भाई मैंने आपण टे बर्तमान समुद्र व्यू को एंजॉय करूँ जय जगन्नाथ। लहरटा हाँ आज आपण देखा पाइबे ये बहुत काउड़िया भाई भिड़ लगी जानी सोमवार आज अच्छी तो काउड़िया भाई माने अति मात्रा आसिक बुड़ पकई मनस्कामना पाई एठी समुद्र रे बुड़ पकाउछन तो बर्तमान भाई माने बर्तमान बाहरलु मंदिर को जाउछु भगवान पताका जो चेंज हो सेटा देखी गली रे चल चली जाउछु बर्तमान तो मंदिर पाक जाऊँ तार भर बाटे टे आइसक्रीम टे मजा नापी मन है तो आइसक्रीम बेसी ना 10 टका 2टा धरी भाई 10 टका 2टा गोटे गोटे धरिकी आइसक्रीम मजा नहीं जाऊँ जय जगन्नाथ भाई मैंने जय जगन्नाथ परिशेष भक्त भगवान एकाठी
ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳନ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାନା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି। ବାନା ବଦଳାଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 3 ରଥ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ଖୋଲା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିଆ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆମର ପଣ୍ଡା ଭାଇମାନେ ଉପରକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁମ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ଭାଇମାନେ ଉପରକୁ କରୁଛନ୍ତି। ପତାକା ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ପିଠିରେ ପତାକାକୁ ଧରିକି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତାକା ବଦଳା ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ହିଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୀର ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ପତାକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପତାକା ଚଢ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଉପର ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାର ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପତାକା ସବୁ ପତାକା ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଇଲେ ନୂଆ ପତାକା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମରି କରୁଣା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତାକା ଲଗାଯାଉଛି, ନୂଆ ପତାକା। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।
चेष्टा करी संध्या आलती आपण मैंने देखु एवं प्रभु को आशीर्वाद लाभ करूँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु। संध्या 5:30 समय बर्तमान से समय दृश्य आपण मैंने उपभोग करूँ। जय जगन्नाथ। तो भाई मैंने बर्तमान आम पताका जो ठाकुर बदलागला से दृश्य देखिलु आ बसीचु ये बसिकी भगवान बड़दान में बसचु बसिकी किसी भगवान विभिन्न प्रकार जहाँ जमी देखा देखी चली देखुଛୁ बसिकी बसिकी किसी समय संध्या समय पुणी आम रूम को जीवु। आज रहणी हम आसंता काली सकाଳେ पुणी प्रभु दर्शन हम तापर एटू बाहरिकी घर को जीवु। आम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देखु भाई मैंने प्रभु को बड़दान आमर बानर मानकर संध्या आलती हुए तो तार लाइव दृश्य आपको मुझे देखी। तो बर्तमान आपण मैंने अपेक्षा रुहतु बर्तमान आरंभ हो प्रभुंर संध्या आलती समुद्र देवता पाखे।
ଆମର ପଣ୍ଡା ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆସିକି ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେବାର ସମୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଚାଲିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। टीवी देखी जो लाइव देखो, लाइव रे देखो। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି
ଆଜି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସକାଳ 7:35 ହେଲା। ଏବେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିସାରିଲା ପରେ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଖିଆଯିବ। ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।